kala bunabone lia charcoal grey, brick red, tile red, maroon, sky blue, nabuigo na green. Obutambe bwe mabwatiriga nigo bokolengana amo nukuganya gwe customer. Mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyaraka bo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwatiriga ase nyumba yao. Tutari lero ase Uhuru MRM showroom. Onyaraka bo kwerera amabati yu akomenya segeka ayo guchani warrant nabuigo ayo orakoberwe kasure asubwango. Edukenyega ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imiyo muchuligo busongo iyo erangene duka ya Safaricom. Mwigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank. Asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Vipi, mbona mbwata hapa? Nini shida? Unajikuta nani mshikaji wangu? Yaani unaweza ukavaa ujasiri kiasi cha kwamba unaweza kutoka na wadogo zetu kwa mada zetu ambao tunawategemea baadaye waje kuwa watu wakubwa, afu unakuja kuwachezea kirahisi. Oya, omboi. Sikiliza nikwambie. Bi mkubwa anapata tabu kinoma noma kumsomesha ubinti. Si unanielewa eh? Mimi napambana kinoma noma na kaba huko mzee kwa sababu mdogo wangu mimi aishi vizuri. Afu boya mshamba kama wewe unakaa na pumbavu wenzako mnashawishiana kuja kutongoza dogo zetu. Hivi si wangu, naomba nikuulize. Kuna wanawake wangapi uko wanajiuza? Mpaka wengine wanatimuliwa katika madangulo. Serious, unakuja kutembea na mwanafunzi? Erire bya mwanchwa omurigereri magorobiga ya rero litukeriga lya Jumanne tariki 22 omotienyi noyo ogatano omwaka wa 2025 nekere kionga chinsa ibere ase enchira yobwekirano cheni ngongoro ku Haruni Ototo Nyangiri otobwaterana yaro gostokubwaterana yaro kwansa bimenyerio nigakoro kwa Wilson Makoli na gochaka ekionga chinsa ibere mwanjo murigere nigo tokora komanya ali gosegati ali tokwarenere ase emagoroba ya rero. Mumeona kwamba hapa pia tumeshika bangi ambao iko kwa aina inaitwa brooms. Hiyo ilikuwa inaendelea kutengenezwa. Omo county commander we county ya Kisii kora obonyambe we mnyugwa bitanjere jinsemo che itumbe na boigo mochie obosongo. Alikonya mira moro na gende ngeo. Toka ndeta stokonyara. Nyamira ntogendrete ase tokonyara ene ngwana iyo mugavana bwe county yu omoske mo minyalibo. Tubachira abana bari birema bate mchando bali bagira konyora chibande asomora isi. Amete no barema konyora obokoleri bokobwata ebibande ase enchira ya Wengo no engororo chinsemo cha Kitutu Church South. Uyake mwanchwa omurigereri kionga chinsebera ni gotoko chakorwa ase omochi obosongo na mono wa chinsemo jaitumbe ase omo county commander Ronald Kirui anyaragaba gakora obonyabi obotindi obubohekendete ase esegi yokorwania amariogo yogotindi naboigo amarua alia tancherie asinze mecho nigo amarua amanganya kabwakobwatu naboigo enyasole amo nebintu binde buna chi computer chiokoro gya chisenema chimbe naboigo ama gosechi machine chicho chesa korondo ngana na omo county commander oyo Ronald Kirui niganya kabaga tabna serikali nigaya ntakobe kumukia kwa ene kiabuna ngobwa
abaire esegiyo ya mangana anga bunayo ase anyara ko bagota buna gwikira bono iga niga serikali gante kubeka umukikima kwaneke buna abana gose abasae ngonyara ko bali bakonyara ko bakurindwa kubwategana amo nebikolo bune bibigende comment ka chinsemo ao Mumeona kwamba hapa pia tumeshika bangi ambao iko kwa aina inaitwa brooms. Hiyo ilikuwa inaendelea kutengenezwa ili uuzwe kwa soko. Na tungependa kuambia mayouth wetu kwamba waachane na mihadarati, waachane na bangi. Bangi iko na madhara kubwa sana kwa afya na hata watoto wetu ambao wanaenda shule. Waweze kuepukana na hizi. Wazazi wetu tuangalie watoto wetu sana. Hapa mumeona kwa hii soko tumeshika bangi. Kwa hii soko again tumeshika hizi makompyuta hizi. Na ile filamu ambayo ilikuwa inaonyesha kwa hiyo duka ni filamu chafu aina ya pornography. So wazazi usitume mtoto eti anaenda kucheza PlayStation. Hakuna PlayStation anaenda kucheza huko, anaenda kuonyeshwa filamu chafu. Na hiyo ndio inaangusha maadili mema katika jamii zetu. Kwa hivyo wazazi tuchunge watoto wetu, vijana tunawadharisha kwamba vileo vya bangi inaadharisha maishani mwao. Vita hii ya operesheni kushika bangi na kushika chang'aa. Vita hiyo tumesianzisha katika kaunti yetu ya Kisii yote, na kila boma lote ambao inafanya uhalifu ya kuuza bangi na kuuza chang'aa, kwamba siku zako zimehesabika. Kabla hatujafika, komesha kazi hiyo mara moja, kwa sababu tutafika kila boma. Na hapa Kisii tunaambiwa kwamba kuna wengine wamezingira hata maboma zao na perimeter wall, kwamba inafanya kuwa ngumu na kuweka ma CCTV, kufanya kazi ya polisi kuwa ngumu kuaccess pale. Naambia kwamba sisi tutafika pale, tutachukua search warrant na hakikisha kwamba mahali ambapo kumefungwa tutasifunja mpaka tuhakikishe tumetoa bangi zote. na umwanchwa umurigirire omenyi banyakoiba ime ye location ya Nyabururu bunge gitutu cha South nigo banyako bakuburirwa batige kwiya amagena chinsemecho kubwatakana nembure nyinge egendete gutwa kubwatakana muna nigo baranyako bakubeka amagimabo ase akongu gukwana ase barase yo gotinya oburendi amo gukwana ase ebarasa yo gotinya oburendi chinsemecho omu assistant chief Edwin Ondieki nigaboria abaiboli kwene kenga abana kogenda bali skuru na korwa gekole gatindi ase bali bakubwatirania ase ebikole byobosalia ate rwintereisine somugundo ndoba nkongaine ese mutation dogo che ground tonyora bunenchira yemo yogotinyo oburendi nabo igo koreta magenderero ase binyoro abamenyi korwa se kenyero Kenya kobaria bagotoke mi location ya Nyabururu igo batware barasa no mugambi asogokwanira amagenderero nabo igo kugayana emechanderi bagenderete gwetera amarie kankoro kukaita asiago igonde omugaka bwa ekenyero Kenya matalo kiruka lero iga ntwabwate barasa yo mugambi ntobaito bakira aso bonge gukwanira amagenderero ayatwarorire na ayatuguchika kwara guchimotwa bakora wa nomo assistant chief Edwin Ondiek korwa sesa location ya Mwamusio Town nigobona boliria abamenyi bensemejwe gokeania okuiya kwa magena chinsemecho Samaria tango kwa Ondiek Edwin omu assistant chief wa Mwamusio Town. Mwamusio Town kuru Nyabururu location. Lero ntwabwate ebarasa kwa kubaraza aiga ese kenyero Kenya kubari. Abantu kuna bacha twabwate obosemia kuna abantu bakomenya chinga kie chimbura bunere nyinge uraiga abantu nkore mabare kozo kwati baramagena igo wana munembure buchete twabakane mangana yo kwati magenda chinguro ime ikona atari gukwana nabamenyi bensemeywe nigo bona segeta obosimeki bwemete emete ne gwana tesimekwe yoze serikali ngotebere toiki 15 billion by 2030 abantu abamba wate megondo n'abalimi bale igo ntuwo koimiza twenga mangana
nanyinabo elio konyora magenderero chinsemecho abamenyi bensemeywe nigo balieira yo kuchikubatesia eserikali kwa sababu ende to kuchibunia bana siasa na kobe togeria nga asingincho yobonene bwabo atwatebanga igo togote na munu musimamo no Kenya ase eserikali ere ororo atinga kikine ari bwate kendera nyari gotoa chinga kibono abaiboli baboliwe kwenekia nga abana babo nkogenda bali chiskuru na konyora chisemi iyo bachigonchurulia amagimabo amatukankyo abujinga kimine embulero malaria nero abantu ba register sha asobunge elinde keraba ruwalire bagenda barwaliwe abana boniga nkogenda bali chiskuru etwa miza abaiboli bakikishe nga abana nkogenda bali chiskuru because serikali kutumira chibeza ku chiskuru skuru free chibasari nkuru chire saba gambia ba MP barure chibasari igo mwana undi wensta bwene ti go koberanka iga abana bonse baegwe equal rights ebanyore basic education komenta naywe nigo bono bagikeria ebikora byobo salia nabego kubolia abaiboli kubwaterana elio kwena kianga abana babo ngutwara bali chimbwa chingiya sabana ababande okora bagutaka ko ire bintu bya abantu bande elinde ngankwa gendere bali lakini amangana twayagikeri no members bakande nga ebintu bitigwe abana beske bairane chikanisa aba elinde na baruba ko shape obugima bwa baadaye kuripoti ligetaseni kiao bwanjete kia getembe kurega sekenyoro Kenya kubalia yugutukemeye location ya Nyabururu imeje bunge ya Kitutu Chache South iliterea na igonkoro kwa Dipon Asanya Mwanju mworigereria mugavana gwe county ya Nyamira Omoske Amos Kimomieribo nigatuteira ala chinguma buna nigo e county yu etari kogendera asanya gabagota amna nigo e county yu ergendera korengana nebirengo biri bikonyarekana Omoske Nyaribo nigali gukwana chinge nyaraka baga gukwana amo nabokorerwa bachenu abo bakonyaraka bakurobokereri goika ase ebinyoroime asebo igo anyaraka gakwanike buna nigo barachiko jaka konyora engeria yabo amatuko alebosio Amo na ko ba do ku la yu ga yo jia. Ku la te tai. Na mira que nem que. Pero por mira moro na que nem que hoje. Que te toca de tas to coñar. E do tai comanya, do tore budget ya 5.8. 4.8 already já tira me chara. Agora Ichiatigara, Chiro tied to programs. Chiro tied to Yagata Chura Manyo. Chiro Chinde Chikore petrol, Nadia Bagada Chara Ikiramant. Negas, how. You have to out the Chile petrol, diesel, Chile Mevara. Nimat Mara to other challenges. Ero to acha amate inaki mozara to usko nyorende kama garuto wale challenges wa lakini kwa one of us 2 million na about by 15th of June baba kanich pesa paka June wewe ya wale litende yale kwa mtano huko boka ujichura na to banga tubagichura safe fund Motinho kwa richu asia koraki. Jibachinke kaya kaniki ya ichoma tango yake na wakaweza ikabirizi na umadosho mwaka. Elwa. Iyo abu nimeshwa. Kini utakira chura ya. Mipango ya serikali ilitoko na malioni zaidi. Tuyabeka safe fund. Kifandi ga so that you get a chin catch Yagora Koroa, Shadi Kuishon Koroa. So you as you take to know Kondari, on Yamayo Kari fan to a little clear fan. I want the Rawako and the Rowan. The new Motocon, Mosa Shah, Elinde Mokoruna Shah, and the 12 years fan. That one you fan, Tanya Ramayogan. So, Mwako, no.
na oyo kabira mwamsie bwe bodi ya ACC me county ya Nyamira omo subati Caroline Gesare mogere nganya kwa bakoboli ababwatane bonsi kubwa muno abarayi be county eyo ya Nyamira gochamo na gukora kumusana no kukonya kwa konekwa chinseme ekyo okukolengana nere konya kwa bakogendera kwirania amagendero maiga ime ye county yu anene muno kubwatikana hunani kumusana kwa biro konekwa sege kagitaliegeke ime ye bunge ye county yu. Aso mheshimiwa Orina Kabere buna ebunge ya last ya 2017 to 2022 nindo changanto kwatege tiro bono iga ege tiro nkere Nyamira County Assembly wanarenge kuchikoboria barayi bari bonsi baikaransamo bakwane bachamo because magendero tayo boni gago korwa ekere ngusana nero rono nyemu etekero nyombe ngusana nero roro amangana tari gochiaba bu yakero mugaka no mungena bataywana ni nyomba wika abana baumie gusego ikano barabwa banyane baumie ingo chikoboria the top leadership ye county assembly yaito ekora uno moske eno kokero oyingegene to sana nga no morai omuyomo muro omoke understand it na kyo borai bagokorwa bachamo no mheshimiwa Thaddeus Nyabaro bachamo bakwane na the whole leadership ye county assembly egere to nyare konyora magendero omanyete ekero abantu bakorwana barai abantu no bakomya abananchi igo bono abananchi mbaumiete na toteba nyobo maende gosoborimo abananchi baumire mono sana nande nonye no mheshimiwa governor Itonya Ribo take that initiative okwanere amanganare county assembly ya Nyamira aina aronche chikobasaba nande mbaganeria mayachinga kichionsi abantu abonse ntokara na barabwegasi ntoba manyete na abantu abaya they all very good people lakini okoranga forces inchire chiko chichara atumeka chiasarie karwata getego chamo togo chigosaba ntubuna bangina ngo togo saba nande togo saba tokobeka marunse kerari tuko egere obomo bochigo chari assembly egasi yakoreke amangana agende mutwe magendero tayo tura tebe tuarorira tangible mono because ngusana no nero ororo ekere ngusana nero ororo magendero tayarabe ige binte binge buna korwesise korunyansi ongo mekenene water view chi ward chinyinge amagendero ga airanete maega because ngusana ne koreta they might be having very good projects ideas mbabwata chibago chikotoretera chi project but now that there is no peace no eno mogaba no tawo chikobabwata kerenenge eriyo chikoreta magendero rase ground mwancho mo ligerali emambe ya lero nigaba menyi bekenyero kia Nyamatuta egotoka ime ye bunge ya kitu cha South banyaga bakonyora obokorali angena borobo obokorali bwokonyora ebibande goskwelike konyora ebibande asenjera engororo botutukana ubonde bwensi butayo gosibatari konyara kwa bakoniro kwenda chinse muchiale roboti oruo nigorwaliganigwa no mulikyo ito Dipon Asanya. Asentunda yende nigobo mogoko munene guchia sabanto gwetania chimibere au barabamenyi Banyamatuta eyo gutweka imeye wodi abogusero ebunge ya Kitutu Chache South anena soko inyorwa konyora obokoreri ange asebinyoro guchia asabanto bari no barema nabo igo bari barabagotu batari kwenyara Maria tankol ko yeri jom inde sekenyoro kia Nyamatuta twakire bia aso mheshimiwa Felix Atisa asogo toinyora nakigima soko inyora bale mafu muna abaiga atoletere bipanda ange tengo kukrista kebo akundi wakire gaiga soko waiwa mangana ya linde ye kipande lakini to wakira batiksi ngambi yamono soko toletera mangana ya gaye kipande ange nanga kubatikana no kunga kubugima nabo igo no bulemiro bonene bogendete konekigwa ase chinka kubatikana no konyora wanse nigabange bagendrete ko itira emechando ao ikibono ebairete barabu kokokera bokorori bonga buno boiga otwale konyora bokongu buko iro mwana muno como lini gali paka town mubekere chianga abeko bega seko kachimba ko mwana yurwale akindi yamana to wakera ngambi yamana kabisa warweira baka birema byonsi no birega baka bangina bako to wakera ngambi yamana so koraya ikosi biya mheshimiwa Dr. Felix Atisa ngambi yamana sengenjo na abone ketia ararorire abangina bako tubachira abana bari birema bade mechando bari
bagira konyora chibande aso rais gusangana bamenyi bense mejwe nigo baireranga no nyankurwa samatuko amagegani go yababerera kongu barabukanyora bokora libunga buno boiga korwa asetia bische serikali anene buna chinya gitari engana bono baokoboko anene asukunyorwa buno monto bwokonyora wanse kira wakwana muna nanya gitari wate tubwati bande tubwati kemna bono mwana yo igarware wakanda wate tubwati bande tubwati kende wate bugenda ka kwa asante sana tuarete irwange gaiga Dr. Felix Atisa tukote imbia mono 27 na otramo naye yongo salanga abantu bonse bali batabwati bande banya weka sebituo nya kwate bande ka kwate bande ke banda kesira ke bande wake kura ke rusio mondo ke moirani one ke banda kienge nchengia sense kono watu konyere sana kwa torete irangega murayo miyano kuona nando para asante sana ndio nafuata kuripoteria igitaseni kia ukia gatembe kuroiga se skuru yoboroso ya Nyamatuta yutuke miyegwadi ya Bogusero ebunge ya Kitutu Chache South imeje kaunti ya Kisii literia na igonkoro kwa Dipon Asanya na mwancho murigereria bwatani be kiama kia UPA gusabata be kiama kyo niko bagante kurikia aba bwatani abaya chinsemo ime ya Nyamira na mono chinsemo ime ye bunge ya North Mugirango ime ya county yo munago tumanya umurikyo tofauti kadi Kisemba kiama kia UPA igo ritkuria rero batwara egeikaro amo na bamenyi kurwase chiwodi isato eria ya bumwagamo eria ya magwagwa na boigo bokeira abwase bagenderete bosegeta abantu koswa imeye kiama ekeiga yango bichoni moriasi inje chief coordinator ase Nyamira county gastwakora ase ward ya magwagwa na bokeira amo na mwagamo twakore gasingia sana yo koreje sabantu yango nyanzo baminto ngambia mono sana yabacha sobonge ende na twaba register baba abantu baraba yabakalimu bano twago saba abantu baito baregister ukase party ya UPA nando kole register se party ya UPA ogo ni free ando kole ogo dial star 509 hash yako elekeza bino ko register ande bino ko korekiregento kwa member of United Progressive Alliance aiga nigo abamenyi abaiga bakwaneire ogokonga kwa bugima anene ase serikali ya William Ruto na gusaba omokenya omogima anene omogusi bwensi asobwamo wesokia na kubwata ibibande puna enchira eyemo yokumusira omosike Fred Matiang'i amaene tuarabokire ntobwati nyone endage ntobwati kendi abana baito bamenye pesi nonye ngende nonye nabago kora biashara mbisha none chigo tarangira kende ngeyorora kuna ncheko kwamba iga mimi ni mmoja wao wanauza hiyo mboga angote hiyo hapo kongu gaso hiyo hapo kongu hapa nene kwa maana ndo ataetunga tutasaidiwa mimi sioni kabisa lakini nchinga kichiri chama gikando chengantu atebe tunganto konyeke tindo chikende obugima bwa kongire bwa kongete pimusire ngaingo chigochi lakini bono ndo chenga tokolire mustari oyo so mwana minto matia binto bismaili bibebiya inda se twaikire myake yiga sabagambe baito barari taira oba ko president twaikire ngakimbe ya Ruto kende nkeyo nonyo muturiro ngoto chandegete to chensi abasaba ke yatoko bateba bwate bibande babwate chikura chikura ngange chire kabisa korengana na bamenyi abaiga nigo basemirie abarai baria kurwasa orugongo rwa Gusii abwo barai ase serikali ya Kenya Kwanza unanire buya na barabwo osoa ase obomo bwo Gusii na kumubwatia omosike Fred Matiang'i mwesi mutakere nyomba mwirane musaboti umwana ominto toko support abantu bali barabarai noyo mukona kwenda ari pembeni asoko na kokoragera ko ngumbi yamono abachumbe bali baro na abantu baro bake yatoko basaba bairane nyomba erinda so umwana ominto tumo support 2027 tonyona ntu president boche aso omonto itoko kumatia mato ranto monto minto kumatia osoro meya ito tuansi atwego etu ateba ngano nyine chinga kieri nga ki 2027 onye toko jitoyi
no tokwera ntu esmatiangi egeko bakebe no nyine oyu osoro na endera gokore campaign yaye gutubusongo mate gabonye na babusongo araonjure ntu tagotonjura chingaki echecho nigo abasae basemiwe buna bayatanane kurwase abanasiasa baria bakubatumeka bobe ase ogusariria ebikaro by'abanasiasa bande nento abasae abarayimbare bagotumeka bobe omorayi no ryo okorega ase ground tari omorayi ryo konyogota na ogenda rwane omorayi oria na rituranyore gento gete aya asiboni gatwatebire kurwani murwani ondetayo omugambi na kagoteba gento tokora na kio kupaka kerenga kinande elira 5 years kwa mogochora ntu togochora bara ina twatume kwa kubarama Hingo ripota getembe kurwase kenyure keiga Kenya musi ekyo kegotoka imeye wodi ya Bokeira ebunge ya North Mogirange County ya Nyamira Jeff Atigad Gisemba Manjumu ligerali goikirabo nigo toka no mutumo komukego tokirana na mangena kwariganiria inde nyara ko bangu ko yaratera ase enjere boikirano sensema ya kabere ye kiunga chinsebire go toskochia Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyo korose chirangi meyense liga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biria bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabondo mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ya nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na buigo chiria chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriria gatigati wekariguri ria bantabatinu buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuraganie wochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora wikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire biasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera ase namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Fort Hospital nigekorania a clinic kyabene asichinse mochikuwa cardiology, diabetology, gastroenterology, nephrology, internal medicine na clinical care. Nigo era beiterike 33 nemo omutinyi yugatano asenya gitari ya Medford asumuchi obosongo. Tarere asenya gitari yo ere ase Kisii Hospital Road gosoba keresimi ase number 0101001127. Consultation nechishiringi chiri busatu chyoka.
Karibu mwancho muligereria sensema iga ya kabire yekiunga chinsebire litukarigaria lero na togenderete nigo mulikio botambe ase wizara yechisemi chia mangana yobundi go Stevets Dr. Esther Muoria nyako baga tabna serikali nigenda kubeka mirobelio na kumukire bitambokero gosina kumukia ebitambokero byokonekia huna abalia bonsi banyako bakonyora amasoma genkio no manyubwa genkio bonyara bale bakonyora certificate chichira nyako bachiko bali baga yogokora emirobelio ndiyonsi gose konyara kwa bakorwa abakoreri atinsemo igente kumanyete muna prior learning or recognition of prior learning. The TVET body who are charged with the responsibility of going out there and assessing people who are out there and certifying them, we are going to do it right. And we are going to do it after being completely sure that the people who we are certifying are people who can do the skill that we are talking about requisitely. Somebody received this certificate. There are those who will want to use it to seek employment opportunities. Others will use it to compete for contracts, compete for government contracts. Others will use it for improved wages in the construction sites. We have a team of around 90 assessors from outside, from institutions, from the Ministry of Education, state agencies. We have all those people, officers, coming to do the training of RPL practitioners. We have the in-house assessment, which is done in TVET institutions. We also have on-site assessment that is done in the workplaces. And one of the most critical site assessment is where we have the affordable housing construction sites. Our institutions are fully equipped to do the RPL assessment, both in the human resource aspect and also in facilities. We korukunga recognition of prior learning yomwanchwa omo ligerali togenderete nigo serikali ganto komochikwa anemo no kubwata kana amo no gochererwa kwa bantu abo abange abase abanyanyimbo banyaka bakomochikwa nikikore kya bango iga nigo kere ekyo mujumbe ochuja omoske chochko imburi unyata kabaga kobora lituko lia Jumapili na kutoka lituko lia igoro muna wasiri tuko baragora litukole Jumapili na kutoka magega yaye ase umugondo bwekagwa nabo igo ogoitwa kwa abasasiroti babire abanyaga bagusiria amagimabo chinga cyabongo iga ase okosaganwa n'abantu batamanyiri igire jingwana cyanyaga bachiko bwato kwa amo nabarayi bali bakwamereria serikali bakorawa amo no murayi bw'ekiyama kya Wiper omosike Stephen Karonso Musyoka omurayi bw'ekiyama kya DAP Kenya omosike Eugene Wamalwa nabo igo omurayi bw'ekiyama kya DP omosike Justin Muturi. We also condemn in the strongest terms possible the murder of 2 Catholic priests, Father John Minor, who had just recently hosted the 2nd Deputy President. We also condemn the death and murder of Father Alois Cheruiyot Bet, who had also been paid a visit by DCI officers, only to be murdered shortly thereafter. We are in solidarity with the Catholic Church in demand for justice and holding to account those responsible for these heinous crimes. These violations are not only gross violation of the Kenyan Constitution, but also a violation of the African Charter on Human and People Rights and other international rights statutes, including the Universal Declaration of Human Rights 1948, to which Kenya is a signatory. I've always called for an end to abductions, and we thought when President Ruto, in answer to a question from a foreign journalist saying that they have all come to an end, and all those that had been abducted and safely been returned to their homes and they're reunited with their families. Only unfortunately to see this latest one of Honorable Koimburi. And just to answer a simple question, on Friday last week, the police who are looking for Honorable Koimburi did not get him. He managed to escape. The police continued to look for him. They arrested his driver. His vehicle is still at Bodaiga police station. That was Friday. And then on Sunday, it's a rocket science to know the people that were hunting for Koimburi on Friday are the same ones who are looking for him on Sunday. It's a simple thing. So
IG Kaja, please you can tell a story to the bands, not to Kenyans. You hear stories like Mheshimiwa abducted himself. You really want to pray for those people because they are evil. You see the tattered clothes and things. He's lucky to be alive. And so we have one instrument, Constitution of Kenya 2010. And all public officers, from William Ruto to the police constables, must know that be held accountable under the Constitution. Na umancho murigereri abachumbe magaroba ya lero nigo batenia ebikaro bya basegekegeke na gukwanira igoro y'ekingwana cyo mu konyi bumurayibwense omukoro musike chavure Rigathi Gachagua na mono igoro y'obochori bumwaka bwekiri bubere na 5 nebere 2007 esanyata kaba agagukwanira hanene mono igoro y'ekibura buru ekyanyata kachikaneki wa chinga kyecho gati abajumbe abanyara ko babagukwana gosaba gukwanira omuswadu yonyara ko bagokwa bosyo obwebunge amo no murayibo bakeme bunge omoske Junet Mohamed ngamo na omoske Anton Kimani oyole omurayibo abange ase bunge nene omoske Silvana Zosoro oyole aboigo murayibo abange gose omo chief whip igati yabachumbe abanda abange abanyara ko bako mochia hanene mono asyo kugenderera siasa chiobogesa. Every Kenyan has a right to live, to do politics, to do business anywhere in this part of the country, Mr. Speaker. Whether you are in Migori, Kakamega, Busia, Nyeri, Muranga, Embu, that other place, Kilifi, anywhere you want to do anything in this country, there is freedom and guaranteed by the Constitution. So, Mr. Speaker, the other day, we have constitutional commissions that we have given ourselves in this country, like the NCIC, the National Cohesion. They have summoned the former Deputy President. He has refused to appear. And that's all, Honorable Speaker, to the extent that this man believes that the death of Kenyans, the bloodshed that this country witnessed in 2007, as unfortunate as it was, Honorable Speaker, that he can equate the death and bloodshed that was occasioned on innocent Kenyans as a Christmas party. This Honorable Speaker tells you that this is indeed a man with a very dark soul. Honorable Speaker, we as a House of Parliament impeached the Deputy President. Some people do not remember that one of the grounds cited was failure to uphold the dictates of the office under Article 75(2)(c). Under 75(2)(c), once you are removed from office, then Article 75(3) comes automatically into play. And that is to say that you can no longer hold any other state or public office. We did not pronounce ourselves on that because at the time we were focusing on the question of impeachment. I think, Madam Speaker, now, what we should address ourselves to now on this matter brought by Honorable Junet is how do we now invoke Article 75(3) that now pronounces that the Honorable Rigathi Gachagua can no longer hold state or public office. His description is only about him. It's issues, it's about him. Honorable Speaker, I think it's about time that we advise him to see a psychiatrist, Honorable Speaker. He needs to see a doctor. He needs to do his mental check, Honorable Speaker. And I think doctors here should refer some very serious psychiatrists, Honorable Speaker, to see to him, Honorable Speaker. Because it's quite unfortunate that anything you speak is about your area. Anything you speak is about your village. Honorable Speaker, that is a disease I refer to villagitis. Speaking as Member of Parliament for Uasin Gishu County, which bore the brunt of the post-election violence, we cannot allow anyone to mention that again. We made peace. The pastors and the old men had a meeting in Korusoi. That matter was settled, and we promised ourselves that we shall never mention it again. So on behalf of the people of Uasin Gishu County, we are very offended by the remarks.
na mwancho mo ligerali omokonyi bo murai bwense omoske Professor Abraham Kithure Kindiki ligagandine chitaro chia magendero na gusira ambasae nebyombe chinsemo tikuliara niganyaka bagawikirana ase chinsemo cha madioya ime ye county ya Murang'a ase anyaraka bakonekia bunani ga serikali kandi kumukie bitambukiro byokonekia buna abasae ngosiro bare anene mono kwenyorera emiremo na boigo chinchira chyo kunyara kuba chigwesi bagwesira. Umekuja na program inaitwa Nyota, National Youth Opportunities Towards Advancement, ambaye kwa kila wodi tutapatia biashara 70. Biashara 70 kwa kila wodi zitapewa 50,000 shillings kupanua hiyo biashara. Kama ni hairdresser anaongeza saloon, anaajiri mtoto mwingine mmoja. Kama ni kinyozi anapanua biashara, anaajiri kinyozi mwingine wa kumsaidia kazi. Na hiyo ni bottom up. Na hiyo program it will transform Kenya, I promise you. Tuko na ingine inaitwa KJET, Kenya Jobs for Economic Transformation Program, KJET, ambaye pia inakuja. Na hizo program zote ni za kupanua biashara mashinani ili uchumi wetu ukue. Tunatafutia vijana wetu kazi, wale wanaweza ajiriwa kwa ofisi, lakini hata wale hawana makaratasi ya kuajiriwa kwa ofisi, tunawatafutia kazi zile zinaambatana na ile ujuzi wako nayo. Katika miaka miwili ambayo imepita tangu William Ruto akuwe rais, tumeajiri walimu 76,000. Na hii ndio serikali ambayo imeajiri walimu wengi kuliko serikali nyingine yote ile. Tulikuwa tunaajiri walimu 4,000, 5,000 kwa mwaka. Between last year and now, tumeajiri 76,000 teachers. In September, tutaajiri wengine 24,000, ifike 100,000. Na tutaendelea kuajiri kulingana na ile ahadi tulitoa kwa sekta ya elimu. Vile vile, wale ambao sio walimu, juzi tumekamilisha kuajiri watoto kwa prison. Mwezi ujao tutaajiri wengine kwa National Police Service na Kenya Defence Forces. Lakini wale ambao hawataajiriwa ndio hao tunasema kupitia Affordable Housing Program. Kuna kazi pale katika ile manyumba tuna mwanjo mwe ligeri gokorera ni gosoli che secondary chigendete as chinsema na soko mnyonga na ditukolia lero as gosemie bunge kitutu cha North county ya Kisii ni gochikosori chanya kwa chikosori wa ase egeti kianya sore ase timu nya sore na boigo timu nya kome chichianya rago chigo suka mutu gochikumbira na ase chigosori chire mutu mwanjo muligeri chigosori chichie chisukuru na nito chikogenda ko bato gochirigere na gokoretera ase chinjira kwa gogendera na chigendete gokira. Kwa majina naitwa Lamek Marita, mfunzi wa soka timu ya Nyasore. Leo hii tumekuwa mchezo wa mwisho wa subzonals na tumekuwa na mchezo wa shule za upili. Tumeweza kucheza na wenzetu kutoka shule ya upili ya Nyakome. Mchezo wa leo umekuwa mzuri sana. Naona vijana walikuwa wamejipanga vizuri sana. Kwa upande wangu nilikuwa nimejipanga na michezo hii, kumbuka nilianza kujipanga kitambo sana. Kuanzia Januari tunaendelea na mazoezi hivyo. Mpaka leo tumekutana na shule ya Nyakome ambayo imeleta upinzani mkuu na tunashukuru kwa hiyo challenge ambayo umetupea. Saa hii ukiangalia game za high school si kama kitambo. Vijana wako tactical, wanajua kucheza ball, wanajua ni when to execute the pass, wanajua ni wakati gani ambao wanafaa kufunga. Na tunashukuru vijana wangu kwa vile wamejitahidi na kupata ushindi wa 1-0. Sasa mmeleta mimi so mwalimu wa school ya Nyakome Friends Secondary School, coach ya football boys.
Tutawate michezo ito subzonals as school ya Nyasore secondary school grounds. Tikinda tebe narara michezo mbiorenge boys ndetoma mbate besibanyara and it was a good play, especially the boys soccer the finals that is between Nyakome Friends and Nyasore secondary school. Bernard Ogechi, msimamizi wa soka Nyasore, na pia nasimamia Marani Sub Zone kama Marani Zone katika mambo ya michezo. Very competitive katika upande wa volleyball. Heramba ilikuwa very competitive na imequalify pamoja na Kiareni, na tunadhani kwamba hizi timu zinaenda pia mpaka sub county na huenda ndio zitaenda mpaka county moja yao kati ya zile zimetoka hapa. Tunaombea timu zote na tunajua zinaenda kufanya vizuri. Kama mambo ya discipline, shule zote zimekuwa na nidhamu ya hali ya juu. Shida ambayo imekuwa hii msimu ni mvua tu. Mvua kama jana ilinyesha kweli kweli na ikaharibu, ndio maana tumefika siku ya leo, siku ya pili ya mchezo. Lakini timu ziko disciplined, walimu wameleta wanafunzi wako disciplined, na tunaomba hiyo iendelee mpaka tufike sub county na hata tuende county. Serikali Mwancho morigere gwikirabo no tokorere kionga chinsa ibire ase ema goroba ya lero tumena chinsa inye ase ekionga chinsa inye cheni gongoro kwaro ni ototo nyangiri kurwasa sema imerio ni gotwa batera nere Wilson Makol na boy kuransa ma transmission ya kurwa DJ Atsa ni gose Kevin Ongeri gendera kokokera Mirobel Jones ya Getembe TV ase mutandao ayonsi Facebook YouTube na boigo X na boigo ase app yaito ya Getembe TV gose Getembe TV digital ase oranyaka bakonyore Mirobel Yonsi elio gochera kwa Getembe aboigo Getembe TV na boigo radio bikira bumanju monigereri ninguganiria genda kurutwara boligerio buya agoika chinsa inye chinga kitoranya kwa tokumina na kole ni gongo gotiga sensemeli ya kabiri studio nyaka bakonyora obosemi bwa Getembe kurwa somugaka ochoi Nyambasoro. Baraka ninjo, ninjo Getembe, ninjo dorome, ninjo mangana man, ninjo bangina ninjo. Ine umugusia tebana ki to tora muntu ntori muntu tari ntori no bolibole ntori ngaki ukona gotora umuntu ukona gochenchera umuntu gwate urigari iga ono komotora muntu ne robori ya to tora muntu ntori muntu tari ntori no bolibole ntori arekana gotora obori lakini abantu batige tiona gochenchera abantu kuna tengo urigari akabanga arenga kiura ya kuna kuyabante kuna kuyabante bitingiro ga ngori ari ayenga kiore akuruseno to tora muntu ntori mutige bunare go to tora muntu ntori muntu tari ntori ayekana go toro bori bwao Baraka ninjo, ninjo Getembe, ninjo dorome, ninjo mangana man, ninjo bangina ninjo. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills iluko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati ande onsialia utagete showroom yeito nigo engale iyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate time tembo abo bagokolemirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au bunamono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibe babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati ali aye chigage emerongibere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design
design. Mabati ligani kabwata chikala bunabonelia Charcoal Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue, na wigo na Green. Obutambe bwe mabati liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer. Mabati bintu bindi wigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakiranya mabati liga ase nyumba yao. Tutari lero ase Uhuru MRM showroom. Onyare kabo gukwerera amabati ayo akomenya sigika ayo uchanye warrant na wigo ayo orakoberwa ikasure asubwango. Eduke yega ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imiyo muchuyigo busongo iyo erangene eduka ya Safaricom. Wigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank. Asamange bakere simgwetra se namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Endelea kufurahia na Star Times. Discover your love.